minggu anu kaliwat abdi ngimpi sarung iya daging du pipikiran Bapak Adang nih sarang mama karti bahkan kau manci kampe asa tegena rarasa ngimpi sarung abdi Padang nih sarang mama karti bahkan kau manci kampe ayeuna ngamana sabulan Padang disarang mama kareti bahkan kaum Cikampe daging du pipikiran mama neneng layong sari disarang anak Padang tanpa warengan lintas kamoci asa tegena rarasa nyata lain ukur beja Bahrotim sesepuh pamoning disarang arama oti impian teh nyata nyata basa mana bos detpam oyong disarang anakku bunda ujum anu bager impian teh Paji dari masorong pespa koboy Karawang disarang Mama Dewi 3 bintang anu bager sarung abdi abah aho penasaran acan kacapa impi ilang badasim disarangan sama ona di jomi ayeuna ngalaman sabulan teh euy sisarangan aku bi estara bajidora sitara bakana sera anu bager kapayuna Bapak Antono kumisi sarangan aku Mama Siti Alia anu bager teuing nyata lain ukur beja Badung disarangan aku mah ijan ngagaduhan pamancingan impian teh kan nyata Bapak Oya Baladewa lain ukur omong tang semari sarang Mama Setirangge disampor anu bager impian teh kanyata Bapak Juki disarangan kumaha tama di Cikopo cangkurileng manuk hideung areuteup Abah amat kasepuhana jomin anu bager disarangan kumaha eleh sayang abasan nama ketua Ebrek Jaya anu bageri selama mantan lamun bener mikatina Abah Fahri wakil ketua Ebrek Jaya disarang aku Mama Ipa kedah kuku kana janji Abah Aca bendahara Ebrek Jaya disarang aku Mama Haja Eti deui sayang Bapak RT Uya disarangan Ibu Sabna Yura ngapayun deui Baro palakadona disarangan Ibu Asih kali oyo Yura kapayun heula Mama Ambar disarangan Bapak Sadi Manu Bager Bapak RT Salib disarangan aku Bunda Aisyah disayang-sayang mon mandi ke desa bonang gosokna Bapak Ukar anu bager bos nampu ngagosok nasi walatra Abah Purayut kuncen water asitek disarangan aku Mama lagi mun teu jadi ka anjeunna apana Winda disarangan Mama Winda anu ngagaduhana situ kamoji matak nyeri salilana Bapak aja anu nyileuk sorangan di Cikopang anu bageus
Abah jemprak ngagaduhan radio cahaya medal di Sukamana di sarang mama titi titi mampu ku angkat Bapak Sarja Satpam Truli Purwasari anu bager titi yang mampu ku angkat apa nanonong edan eling apa nanonong edan eling kali jurang Purwasari disusul mapukuh jauh Bunda Aisyah nu nyileuh sorangan di Tegalawangi di teh buku angka Pak Wakil Aju di sarangan aku Mama Amah diratakan sokore apisan Bapak Ampun Bos Ari di sarangan aku Mama Ane anu bager geus lillah hese tepungna kembang gedang kembang kaca ngalahiji menang 5 gara-gara Pak Anton kumis disarang Mama Siti Aliyah anu bager anu saya kapelet Pak Anton kumis disarangan ku Mama Siti Aliyah ku budak ngora pusingna kabina bina kemang gedang kembang kacang Pak Anton komisi sarang Mama Siti Aliyah daun merah anu lucu hati melah teh eis balong gandu kanu saurang mona tera Mama Esther Bajidora Sita hayang milu kembang gedang di tengah sawah Abah Santa maka kau ebreng jaya di sarang anakku Mama hanjangan tepok akarana Abah Fahri wakil ketua ebreng jaya di sarang anakku Mama Ipa hati melang dume paanggang Bapak Oya Bala Dewa anu bager Bapak Oya Bala Dewa deui anu sayang mon era hayang milu kembang gedang bodas rupa Abah Acang Bendahara ebrek jaya di saranganku Mama Haja Eti deui sayang Bapak RT Uya di sarang anakku Ibu Sapna kapeletku budak orang Abah Ahrom Balagadona di sarangan Ibu Asih kali oyod anu bager mona teu era hayang milu Mama Ambar di sarangan Bapak Sadim anu bager kembang gedang kembang kacang Bapak RT Salim di sarangan Bunda Aisyah daun merah mani lucu Bapak Ukara Bos Lampu hati melang Abah Burayut Kuncen water asitek di sarangan Mama Alki anu bager apa Winda di sarangan Mama Winda anu ngagaduhan situ kamoji disayang sayang Bapak Ajan anu nyileuh sorangan di Cikopa prakadung agaduan radio cahaya medal di Sukamana di sarang Mama Titin seresa bengket digantuna talina geningana Bapak Sarja Satpam Truli Purwasari digantun gantun talina
kali jurang Purwasari kerama mata bidi kantu Bunda Aisyah anu nyelek sorangan di Tegalawangi anu bager pisan pawakil aju di sarangan aku mamah amah dirandakan deui sayang Bapak Amod Bos Arif di sarangan aku mamah ame yu urang kapayun heula Mama Iis di sarangan apa Haji Obang Tegal Harum Samoja Pak Hendi bos buah-buahan di babangan di Kampeng Serang Malati Aki Mendara Purwasari anu bageus kacapiri cicicai Bapak Aceh di sarangan ibu mama di kebonan kalapa kacapiri cicicai Kangkus anu nyelek sorangan bakan luar kembang soca buah ati Abah Ika manu ngagaduhan kuburan panjang Kapi Eling berang peti Bapak Edeling lugi sarangan mamah Nasari kembang soca buah ati Kapi Eling berang peti Pak Ade Raga di sarang mamah Raga piraga sanu bageus Api Eling berang peti cicir di mah Abah maka sapuhan jamini sarang kuma elam sarang Bapak Andi cicir di sada di peti cicir di sada di peti ciang-ciang kereminang tang Bapak Juki di sarang aku ma'antam di Cikompo anu bager ciang-ciang kereminang tang Kang Semari sarang anakku mama Sutirage di Sampora pikir ngait berang peting apalah siang geningan Mbak Adung di sarangan koma Ijan ngagaduhan apa mancingan palang siang kajong-jona Bapak Antono Kubis anu bager di sarang koma Mama Siti Alia pikir ngait berang peting palang siang kajong-jona palang siang kajong-jona kepiting ketujuh bulan kokosan batu di lebih Abah Fahri Wakil Ketua Ebrek Jaya di sarangan Mama Ipa sapeting asa sabulan Abah Fahri Wakil Ketua Ebrek Jaya di sarangan Mama Ipa ngantosan salira supi monepan cilidang dosa sangkan jangte sauyuna Abah Fahri Wakil Ketua Ebrek Jaya di sarangan anakku Mama Ipa melepas cilidang dosa Abah Acam Pendahara Ebrek Jaya di sarangan anakku Mama Haja Eti sing luyu sapi lulungan
caturkeun kasadoa nu sae Aba ada bendahara Ebreng Jaya disarang nama Mahaja Eti nu sae kareta mesin Bapak RT uya disarangan Ibu Sapna nu sae mah Papa ang dudak kerena bos angkot cengkong anu bager Papa ang deui Papa ang dudak kerena bos angkot cengkong anu bager Kanu jauh Bapak RT uya disarangan Ibu Sapna anu bager sok dibat Abah rob balagadona disarangan Ibu Asi kali oyon anu bager Ari suka lamun panggi Mama Ampara disarangan Bapak Sadi Ari suka Bapak RT Salib disarangan Bunda Aisyah lamun panggi tiba Bapak Okar bos nampu di bata Pegaturia apa burayut kuncen water asitek disarangan aku mama agi hari suka lamun panggi apa nawinda disarangan mama winda nu ngagadohan situ kamoci anu bager lamun panggi jalan nyeluk sorangan di Cikopak apa jemprek anu ngagaduhan radio cahaya pada di Sukamang sarang mama titin anu bager Papa ang adei Papa ang bos angkot udah keren dong keren Papa Saraja sama Truli Purwasari dong keren tiga pase kanu jauh sepi banget dari suka apa nanunung edeneling kali jurang Purwasari lamun pagi Bunda Aisyah nu nyeleng sorangan di Tegalawangi di Batara Pegaturia suka dia mah Bunda Aisyah nu nyeleng sorangan di Tegalawangi suka dibeli kopati wakil ajun disarangan mama amma diranekan karemo setelah pelangi sulam udah tuh datang geningan bapakmu bos Arit disarangan aku mama aneh ketepong kuasa lami mual ikhlas bibilasa mama isi sarangan Bapak Haji Obangan Tegal Haru Bapak Hendi bos buah-buahan di babak kanan Cikampe lamun pagi jambune kuning wis lawas ketemu maneh ya domas jambu alas jambune kuning wis lawas mah abada sim disarangan aku maona dijomin wis lawas ketemu maneh
burung dara burung merpati badan lara abada si bisarangan aku maona dijomin anu bager anu saya mama neneng layung sari disarangan bapak dan pawarengan lintas kamoji burung dara burung merpati badan lara abada si bisarangan maona dijomin deui saya ijo-ijo kodong rambutan nasi kering mama neneng layung sari anu bager anu saya anu bager diserang bapak dan pawarengan lintas kamoji burung dara burung merpati badan lara abada si diserang nama ona dijomin badan lara kepati-pati lali guna teh eis disarangan BS tarabaji dorasi tarabakana sera lali gawe teh eis lali guna lali gawe ojo lali bari kulane geuningan mama neneng layung sari de anu bageri sana bapak dan pawarengan lintas kamoji aturan kapayun deui eto nangarong kanu mantu kulimun aki windara Purwasari tukulimun botole cilik bapak Hedi bos buah-buahan babakan Cikampek konangan konangan tukulimun mama Iis disarangan apa Haji Obang Tegal Haru tukulimun botole cilik bapak Amor bos Ari disarangan aku mamah aneh kania ya wong nonoman lagi ngelamun apa wakil ajun disarangan aku ma'ana dirandekan lagi ngelamun ditinggal balik Bunda Aisyah nu nyedeung sorangan di Tegawangi kania ya wong nonoman lagi ngelamun apa nanonong edan eling kali jurang Purwasari lagi ngelamun ditinggal balik pasar jasa patroli Purwasari ikan gabu apa jemprak nu ngagaduh radio cahaya medal di suka mana di sana mama Titi anu banget apa aja nu nyeuleuh sorangan di Cikoma balong-balong langka daging ewong ditulung langka eling ewong ditulung apa nawinda disarang mama winda nu ngagaduhan situ kamoji wong ditulung langka eling lali guna lali gawe ojo lali apa burayut kucen watar asitek disarangan aku mama lagi ngelamun ditinggal balik bapak ukara bos nampun kania wong nonoman lagi ngelamun bapak RT salib disarangan Bunda Aisyah lagi ngelamun mama Ambar disarangan aku bapak Sadim anu saya jangan suka jalan ke sawah jalannya bete abah ahrom balagadona disarangan ibu asih kali oyo jalannya bete terlalu licin bapak RT Uya disarangan ibu Sapna jangan suka memandang saya orangnya jelek terlalu miskin abah acam bendahara Ebrek Jaya disarangan aku mama Haja Eti anu bager anu saya emang
Eman Abah Fahri wakil ketua Ebrek Jaya disarangan aku Mama Ipa Eman rong kedua Abah Sanda ketua Ebrek Jaya disarangan aku Mama Tai Eman rong kedua nanti melang ditinggal balik keningana Bapak Oya Baladewa anu banget hati malah ditinggal balik.